Kebidiat tadi mana? Atan-atan yang gila. Ya, tadi mana kulinya? Oh, yang gila kan? Ya kan tuh waktu nih. Bau nggak tuh kesempatan ini. Kalau ikut tuh rombong karetaku. Bang aku ikut tanah nih sore sebut ho. Ay, ya aku garong ko. Ay bang ini sungo nih. Bakso mangoli kita hawin na. Anong say sadana ay nakinam say cerita kami dongan. Allah. Jadi imana nasa neng manguli. Alay haduk pakilalaan ni mana ala mga lakay. Allah. Jadi sonay sukuni mana songon di do do benon songon modon maengok kan di dokon. Tas dia maluhuna. Dia maluhuna. Ni man sebagai latunon ton. Ina nyoma ba yon yang kita neng mangulyon. Oh, do batua. Jadi betong nawa. Ikutong do lahi tatwa kahapor siya kan. Naman lapata. Grupa ni. Ayo do si pata si hahape mana dorokak na. Ya Allah, ya. Jadi belum neng hutunot ta don naik sunga nakapangiduata. Naing mannya jujur sa si haham. Satu Siang kian. Ya. Baik buru, baik bawah. Alai bulu pacongkal-jongkal man naik kena nama tahasoni. Kan tikos be. Allah. Buisa joron no. Dukos saut siang kian non. Kebe makirap sian na daw. Maju sian na jono terus sirokan ya. Hola nodot to. Allah. Perlu do pasangapon na haha. Nama lamatan masa tadi. Allah. So dia mah Artinya tabian non pasatabiano sa sitonga nang pola haro ikon baru sekal. Artinya ulo ni saja widi. oh, berarti dah manggok konon Ala. tidak apa dua. Airana bulu kokono no hawo to wat contoh na rupani ai. Kami mengalak kaya si uto si hani lu orang mencelah ibu gabi non nanu kan contoh na. Ya biar lo ka hata-hata. Iya. Saya rupanya halaki desa jabu mardus ni tahi. Artinya buhapen nak siang giano ngadi dapat top be bapak na do mana. Artinya disakak na nang mangalyon. Allah. Songon do bapak do dioma. Nya nang go dipangi do aku ikut dah hangon do jumulu. Alaya lang ngarong noai pergaulaku. Iya. Nunga masih duha kami jala di dokon nyon naneng parumain mon dongakon nyanyian asa tumi atau saut tami alana adok tok tinuluhurna nunga tong adok pergaulan nanungan na tapi dah hangor dangadong dope inna jadi ibu madus nitahi di rumah tanggai di nasa keluarga badi juma nyo kahanaon ijo wangi naon sonor do ya ina bapak no marupan itu anak na siya ano ngabigi ko na yang gini puang jalan ngadiumur pen nga katoras behang jadi itu rohaku soto ngadong hacik ni roham alay lumum matobdim minna ummat tombidana Lumuma doon din. lumum matobdim minna asa tor hatop Mangihud. mangihut inna alayala ni puang ba iko masata bidu ho tuham ang gabi ho marana merbur jala ho pe amang hasian inna matuwa ana to nasihat contohna dingga dubur hatamu imane kosian yesni ramdo pabor hatto ni mana la sido konomu di mana banggi ma horaso rokakmu mai rokakmu gawe sama tua las ihu manyan nang awe tumi udah ola ni beto jadi tadi si bayi nol petong tergantung dui Jadi makan suku naki bapak tua, arong nomad dokon ikon gabi suku non halaman yang dia bang nibaon abang non nakinan manangna ikon ahana sendiri na terjul serro harus ngondi do baik bapak boloi guarna penoai nenek permisi iba oh no dedo asauli rohana las rohana babuang gue kadading kan di ulu suku non ahama buang abang
bainoko songo persetta biakku tuh anggo ya kan au nih gotongi. Nah artinya buah masalah serohana. Jadi muluk bang seman muluk galga penghidupan nah. Wah tadi itu bergana rotong. Maksudnya cuma cari takut coba. Ayang guna juru udah ngadong lu pesahat tuh sih ya kan rumah sinuain lu gak biasa. Ay mantu kan nuain gotong. Aku memang artinya omar ruhut karena masamarang tapi arong lu ruhut. Ruhut nama samarang. Ya iya. Jadi gua ngapa jonggal-jonggal nuain. Bahkan aku si hahan na dengan itu tak boleh kurang gini. Iya. Enggak, tak boleh kurang gini. Gimana sendiri langsung pas hati. Iya, kalau di BG nggak ada pergaulan ada buru di alat. Ala saya apa dapat terbotik di. Iya. Alasannya na buang pada somar nah lagi ala ni abang nggak. Pasti terbotik dotongi. Saat dotus kali. Saat deh, ujung ngeroda bangun nang lainnya teh. Sono dong ya, kau apa? Bulu hobi jumulu, ngaya surah kula surah. Anggia. Balas anu di diamu tertiburan. Idong ko sa sitonga. Bau nga to kesempatan ni dahil. Omar kali ko to romo karetaku. Bangau ikutan ani sone sa boto. Ay ma, ya aku garong ko. Ay bang idu songoni, ba sumangoli bita huawin na. Ujung nga kami matay ro ina tenarsa. Iya iya. Nang masuk dia kalatok pinangilunya. Jadi era sandera. Nggak memberat tuh Sila yak to nama kamarangi warni. Yang mo nama kamarangi warna samudar. Sapa kilalan. Ay mana pe disadari mana loro pani barokah nama soro. Ada tuh nggak bayang ni mana tuh. Gabi dia tani mana atan-atan yang gila. Ya tani mana ko jinang. Oh jinang gila kan. Ya to watongi. Jadi om mana do nakaruti. Jadi si pangata di laki kita. Unang ikosay hulani anak ko tu hula-hula. Kan jojo soni. Lalap ikosay pamuru manigor hula-hula. Ini daktikos. Dangune. Ay ruhut niya para anak ko ang piano lo. Kasonaryo gudang lo ang gusto mana mau kuliah. Tak pa kuliah. Sisilalu jot ikosay mana digitang. Now. Tak tohoy. Gelengi ko lulua diyo ka geleng. Ino naman geleng. Ay saro ka na neksong laka. Ito po po. O dang ibere ko na sa kan iluliho rin. Ito na naman naman geleng. Jadi ko say matua alay ba bere ko say matua may mama kuli tulang iba. Dangarong. Ay tulang ibe ko na dong no si holna. Mancalah ibere na. Ito to.